Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello! Good morning again! Ari naman kami sa kanginan. Upod ko ang ako niya partner, Board Andrew Montelibano. Mayong aga. Mayong aga sa inyo tanan, halin sa San Carlos, pakadto sa Hinubaan. Sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kaglabi na gid sang aton nga mga kauturan ara sa mga foreign countries. Mayong aga kag mayong gabi sa inyo tanan, sa mga listeners kag mga texters. So upod ta di subong, may-ari naman kami nga upod nga bisita, kaupod namon sa Sangguniang Panglalawigan, Board Member Romel Divulgado. Mayong aga, Vice Gov, Jeffrey Ferrer, kag sa tanan na tagpalamati sa Action Radio sa bilog na probinsya, especially na sa First District, no, nga madunggan nyo si Board Member Romel Divulgado nyo. So, mayong aga liwat, Vice Gov. Si Board Divulgado, representative ni siya sang First District sa Sangguniang Panglalawigan as board member. Subong man ang kaupod naton, isa ka gwapa nga kaupod taman as sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ini acting provincial treasurer Attorney Bolivar. Attorney, good morning. Good morning, Vice. Good morning, Board Divulgado and Board Montalibano. Good morning. Good morning, everyone. Sa aton nga mga listeners kag televiewers, Attorney. So, sa liwat, una sa tanan, daw tradisyon tanan ning kada imbukada sa aton programa, Board Andrew, may ragi kita nga pagpangamuyo. So, ang aton subong nga guest, amo ang ma-lead some prayer. Please, Attorney. So, let's bow down our heads and ask for God's blessings. As we come today in your holy presence, O Lord, we implore your divine grace and mercy to guide us and protect us in our endeavor today. We also ask for your protection for our families whom we have left behind. May you give us the wisdom, the knowledge, as we do our task today to explain to the people of Negros about Ordinance number 2021-004. May our words be your words today so that would be for your greater glory and for the benefit of all the Negrense. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Haluya guman i-greet gali ang aton nga pinalangga nga gobernador go pamati gid sa subong Gobernador Bong Lacson. Gob mayong agada. So sugudan tanan ni kay do nami sini sa aton nga topic subong. Kag last Tuesday we approve provincial ordinance. Amo ni ang tani i-take up tani but ongoing pa ang deliberation 2 weeks ago. So siling ko hindi talang anay ni pag i-take up on the air kay para nga ma-final tagid ang ini nga ordinansya. We approve an ordinance granting tax relief to delinquent real property taxpayers through paying their delinquent taxes by installment and granting authority to the provincial treasurer to enter into compromise agreement with delinquent taxpayers subject
to certain terms and conditions. Okay, amo na ang aton nga title sang ordinance. So igahatag ko ni sa inyo board member Divulgado because you are the one sponsored this ordinance kag i-explain man na ni attorney karon. So do i-discuss na lang ano ang kayuhan sini sang ini nga ordinansya. So, thank you, Vice Gov. So, tsakto na ang ginambal ni Vice Gov Jeffrey Ferrer nga sang nagligad nga Martes na-approve naton sa Sangguniang Panlalawigan Regular Session ang Ordinance number 2021-004, no? Nga ang title sini, an ordinance granting tax relief to delinquent real property taxpayers through paying their delinquent taxes by installment and granting authority to the provincial treasurer to enter into compromise agreement with delinquent taxpayers subject to certain terms and conditions. So ginapabaluta lang sa tanan nga ang aton nga provincial ordinance nga granting tax relief, no? Nakaangkor gid kini sa Presidential Proclamation number 929, placing the whole country under state of calamity due to the rising cases of COVID-19. Kag Republic Act 11494, otherwise known as the Bayanihan to Recover as One Act. Kay ang RA 11494 sa isa niya ka section, section 3E, naga-state nga, the state shall establish mechanisms to mitigate the economic cost and losses stemming from the COVID-19 pandemic. So, amo ni siya naka-angkor sini, amo ning legal basis ta, nga naka-come up ang aton probinsya, nga gin-deliberate man sang Sanggunian Panglungsod, Panlawigan, nga naaprubahan naton, daw tax relief ni siya, mechanism sang aton mga delinquent real property tax owners. Meaning, kung maghambal kita delinquent, amo tong mga wala kabayad or hindi timely man ang ilang nga pagbayad sang ilang nga mga real property taxes. So, to simplify the ordinance, no, i-mention ta lang di ang mechanism gid kung ano gid ang katuyuan ka direksyon sang aton ordinance, no. Ang objective is to give tax relief to real property taxpayers to enable them nga makabayad sila sang ila delinquent real property taxes by installment without further penalties, interest, and surcharges. Meaning, wala penalty, interest, kag surcharges. When you say penalty, Vice Gov, pareho man lang na siya interest kag surcharge, isama lang na siya ka meaning, no? Oh. Kag ikaduwa nga objective ta, nga para ang propiedad sang delinquent real property owner hindi siya ma-subject to auction. Kay balanta nga failure to pay your RPT taxes within 2 years, no? Within the span of 2 years, subject to auction na siya, board, vice. Oh. Okay. And then ang ikatatlo nga objective is to hasten collection of real property delinquencies, no? Makabayad man sila and generate much needed funds for the province and the municipality as well. Kay ang coverage sang aton property collection is ang probinsya ga-impose sang taxes. Kag ang aton mga collectors is ang mga municipalities nga covered sa municipalities ang mga real property, no? Sang mga real property owners by Okay. So ang
pinaka-importante gidi nga ordinance ang mechanics ta. Ang number one mechanic importante gid kaayo is ang owners of real property taxes, real properties with tax delinquencies as of December 31, 2020 and prior years and are covered by Section 4. Ang Section 4 tani amo ning mga coverage sang real properties no nga covered sang aton ordinansa nga subject to compromise. Hereof shall have the option to enter into a compromise agreement with the provincial treasurer and pay 20% of the tax delinquencies upon execution of the agreement. Meaning, guys, ang total tax delinquencies ng real property owners until December 31, 2020, covered na di hastang prior years ng niya nga tax delinquencies, meaning total na gid, kabilugan na gid siya. Amo ni siya ang subject to compromise agreement with the provincial treasurer. Kag magabayad siya 20% sa total niya nga tax delinquencies upon execution sa agreement, no? So ikaduwa nga kondisyon, the delinquent real property taxpayer has the option to pay the balance of 80% of the tax delinquencies in 24 monthly installments or 8 quarterly installments, no? So meaning ang balanse niya nga 80% sa total tax delinquency niya pagabayaran niya sa 24 monthly installments or 8 ka quarterly installments. Depende sa option sa taxpayers upon the execution of the compromise agreement, no? Kag number 3, real property taxes for the current year during the installment period shall be paid and updated. Meaning, ang 2021 niya man nga real property taxes, obligado man siya gyapon magbayad. I-updating man na siya gyapon. Number 4, the real property or properties of the delinquent real property taxpayer shall not be subject to interest, penalties, and surcharges for the period covered by the compromise agreement. So, bot silingon sinibais, ang 80% nga total tax delinquencies niya nga naka-execute na compromise agreement between sa taxpayer kag sa provincial treasurer, wala sang penalties, interest, and surcharges for the period covered by the compromise agreement. So meaning, sa 2 ka tuig or 24-month period, wala sang penalties, interest, and surcharges. Ang 80% nga balanse nga sa iya nga total tax delinquencies nga naka-execute na sang compromise agreement. That is 2 years under this Yes. ordinance naton. Kay Kung i-quantify mo na siya, Vice Gov, dako na nga saving sa taxpayer, ha? Kay hamak mo, 2% per month ang penalty. So, for 2 years na, nakasave ka maximum of 48% oh, sang imo tax delinquency. Amo na ang mga prior years mo nga until December 31, 2020 nga tax liability. sige kay Oo. patapuson ta ka na i-explain Okay. sinada kay may mga questions man di karon. Yes, correct. Sige. Kag ang isa ka importante man sini nga provision sang aton ordinance Vice Gov, amo ning default of payment sa compromise agreement. Importante gini siya kay damo man ni mga bright man nga mga taxpayer nga daw ipasakayan ng tabla nga bayaran ka lang isa ka bulan amo na para upon execution sang kwan compromise agreement dason mauntat naman bayad naman sa next 5 months or pila ka bulan abi, no? So pinaka-importante sini nga provision, the compromise agreement shall be automatically cancelled and the total balance of the delinquent real property tax
as well as the entire amount of interest, penalties, and surcharges shall be automatically due and refundable in the event of the delinquent real property tax payer fails to pay 6 successive monthly installments. Anong kabulan? Successive, hindi siya magbayad. Or 2 successive quarterly installments as prescribed in the compromise agreement. So meaning, Vice Gov, mag-straight siya upon execution ng compromise agreement, failure to pay sa taxpayer for 6 successive months. So why na ma-nullify, ma-cancel na ang compromise agreement. Oo. Okay. Te ang anong kabulan na, lawig na na. Amo gani ito Dako na nga plasuta nga pasensya sang probinsya. Dako na gid na. Kag equivalent ni siya sa 2 quarterly installments, no? Kag ang delinquent real property taxpayers shall be subject to administrative or judicial action for collection of unpaid taxes, penalties, interest, and surcharges under existing laws and regulations. Ini siya daw legal na ni siya nga provisions nga ma-explain man ni karon ni Attorney Amy Grace Bolivar ta, no? Kag ang section nga isa pagid ka importante nga gin-confer ta ang authority sa aton provincial treasurer to enter into a compromise agreement. Gin-authorize ta ang provincial treasurer, no? Kag isa ka importante nga provision, period of availability of the tax relief. So, ang delinquent real property taxpayers who want to avail of the benefits herein may apply and enter into a compromise agreement with the provincial treasurer upon approval of this ordinance until December 31, 2021. So, amo ni siya, Vice, ang pinaka-importante. Ang window period tasang mga delinquent taxpayers to apply into compromise agreement. Kaya original proposal tani is until June 30 lang, 2021. So, during the deliberation sa sangguniang panlalawigan, when we tackle this proposed ordinance, nag-come up ang mga board members with their own wisdom nga i-extend ta ang deadline sang application para maka-execute sila compromise agreement, no? Until December 31, 2020 for the reason nga base karon Vice Gov within the next half of this year base maka-recover man ang aton mga delinquent taxpayers. So dako tsansa pa nila nga during that recovery period, maka-come up sila into maka-apply sila sa compromise agreement. So meaning kung mag-a-apply sila sa aton nga compromise agreement, hindi na ni sila matawag delinquent kung makabayad sila? Yes, ma-execute sila sang schedule of payments by SGO for 2 years ni. Pabor ini sa aton nga mga taxpayers, real property taxpayers. Yes, pabor siya by SGO in the sense nga damo ta mga taxpayers karon na ang ilang nga mga properties naka under auction na, no? Oh. So gin auction na kay wala na ni sila kabayad Makita ko kung gisa sa newspaper mo na. So when we say under auction, so meaning ibaligya na sa probinsya, no? Baligya sa private entities, private persons kung may interesado sa ilang nga mga propiedad, no? So kung hinali nga wala pa ma-consummate ang auction, meaning wala mabakal, wala na bakal sa private entities or private person ang ila propiedad na under auction, so meaning pwede pa sila maka-apply sila sa ma-restructure nila ang ilang tax delinquency kag ang ilang property ma-redeem pa nila. Kaya amo man lang ning chance nga okay. maka-redeem sila sa ilang iklarohon ta ni board, no, nga this is covered and then sa mga municipalities lang. Yes. Okay. Ang scope This of ordinance is good for municipalities tanan na only. municipalities sa Negros Occidental. Hindi ako covered ang cities, ha? Component cities hindi covered. Okay, amo na gusto ta i-clarify diri.
And then pila ang from the start of this ordinance, duha ka tuig, this is good for 2 years. Yes, 2 Okay. years by scope. Pero sa kondisyon sang aton ordinance, no, ma-down payment kagid 20% sang imong total tax delinquencies. Okay. Ang 80% amo nang i-come up into compromise agreement nga installment payment for 2 years without penalties, surcharge, and interest. Okay. So dako na ni nga Dako- bulig. dako nga na ni bulig. Relief gini by scope. Relief gini sa Because aton. ang basis study, because of this pandemic, all Yes. ang aton nga ekonomiya daw nagka-problema. Yes, Pati economic pag ang, downturn because yeah. of the pandemic. No? Ang income sa aton nga mga kauturan. So, apektado man. Yes. That's why we come up with this idea to have this provincial ordinance together with the good governor. Yes. So, attorney, tapos na Yes, board, amo nang- okay, well explained amo ang nang- imo nga yes, gintastar amo nang ini nga ordinance, no? pinakamit gid sang aton provincial ordinance. Kay padugangan ta ang explanation pagid kay Attorney Bolivar. Attorney, Good morning, Vice. Good morning sa tanan, no? Na-explain na ni Board Divulgado on the mechanics, on the coverage of Ordinance number 2021-004. I would like to emphasize, especially Section 4, the coverage, no? What are the real properties covered? okay. No? As what have been discussed that delinquent properties as of December 31, 2020 and prior years. And those covered under Section 4, amo ni siya ang maka-avail sang Ordinance 2021-004. So what are these properties covered? Number 1, those which are undeclared and subject to real property tax. Ano ni siya mga undeclared properties but subject to real property tax? I think it's with Engineer Lito, our provincial assessor. So nag-ask ako sa iya, sila niya, there are public lands nga with beneficial user may nagausar. Although these are declared under the Republic of the Philippines, or these are public land, but if there are private person using this property, these are taxable. Some people also apply for titling of this property, so we can tax 10 years back, no? 10 years back of this property. So for upon titling this property, so they have to pay 10 years of taxes. They can apply this Ordinance 2021-004. So, pwede nila ma-installment for 2 years instead of paying the whole 10 years. And also, some properties are those, kaya ang real properties does not only cover land, it also covers improvement, no? Ang mga building. In the whole province, sa 19 municipalities, I believe, there are buildings na wala na declare. Ay, may ara gali. May attorney. arag na Okay. siguro. Hindi na siya pa zero. So, it's the work, no, of the assessor to go out. So, I asked Engineer Lito, let's help one another. Let's go out and discover, no, mga undiscovered property nga makita naton nga they were not declared. So, kung ma-declared sila, they have to pay 10 years back or kung saan o man siya na-construct. So, they can avail of this installment again. So, they are the number 1 in Section 4. Next is letter B, those which are declared but the real property tax thereon has not been paid, na declared. So, amo to ang may delinquency. Delinquency as of December 31, 2020 and prior years. Okay? Of which it runs almost 2.5 billion. More or less. 2.5 billion as of December
31. 31. Okay. Although that's not the perfect Uncollected. data. Uncollected sang province. Isang province. Okay. It covers the 19 municipalities. So meaning, attorney, ang section 4 letter B naton, this is amo gini ang purpose sa aton Yes. ordinances nga declared but wala ga bayad. Wala kabayad. Amo gini siya. So ini sa ila ni daw advantage na ini kag kilanlan taman income sa province. Yes. And then I-explain tani karon kon pila man ang share sang LGU, attorney. Sige, please continue. Then, under letter C, section 4, those included in public auctions by the provincial government but were not purchased by private persons or entities and title thereto has not been transferred to the province. So, there have been several auctions conducted several years ago, no? May nag-purchase private persons, so we cannot touch that, no? Those who were purchased by the province but titles thereto were not passed, were not consolidated by the province. So we are giving chances to these landowners to redeem the property. In fact, landowners are just given 1 year to redeem. On my part, no, as I sit down mga 2 months or 3 months pa lang, may ara na nagaano nga ma-redeem. Siling ko, hindi ko for budlay na siya, one year redemption lang. It's more than, may 2009, may 1980s, and we can even question some procedures siguro on public auctions. So, that is the purpose of letter C. Okay. Giving these taxpayers the opportunity to redeem their properties Ay. in this ordinance by installment without further. So, Kay na may mention si Board Romel na i-auction dito nga part, so kindly explain pagid attorney with under that section. Ini nga section ang C na auctionan niya sang una. Okay. Nga wala ma-redeem, Ma-redeem. for 1 year. Remember, if na-auction ka, 1 year lang gid na siya ma-redeem. So, by this time, we are giving them chance to redeem through this ordinance. Ano to kainan ni Board de Bolgado nga i-auction, if nag-default sila payment, actually, under the normal law, even without this ordinance, the provincial treasurer is given that power, no? Our power to collect taxes. If there are delinquent taxes, we have 2 powers, the administrative and the judicial power to collect taxes. So we can impose administrative through issuance warrant of levies. Okay. I-levy namon ang title, hindi mo mahulag. I-auction ang property. Third, through the court, judicial action. So, for now, because of this ordinance, must stop anay ako sina, kay they are given the chance within this 2021 to avail of this ordinance. Wala tanay auction as long as they enter into the compromise agreement. So dapat gid lang kinahanglan mag-compromise na sila in further legal battle kung in kaso man gid, because that is your property and then you have this obligation to pay sa gobyerno. And then of course ang makadtuan sinaya sang inyong mga payments dira balik man na in terms of in a form of may ara na. Okay, ang share naman attorney, let's go to the shares ang in case sa mga collections naton sa real property taxes. Okay. For the province. Para mabalaan man sang tanan bala kag dason, I'm sure nga ang nagapamati sa atong programa may ara man na siguro nga why Manila why man sila ka kasi kung may failure sa ilang obligation sa government. So
Because, mga 2 billion pa ang aton nga, kadako sa aton nga tax Plus delinquent. the current. Every Plus the year. current. Ang every year we have a total of 26 million. That's every year. Because we have at least assessed value. The total assessed value for the province of Negros is 21,349,371. Assessed value. Assessed value. Okay. So, the tax is based on the assessed value. The market value is higher than the assessed value. So, 2% of that is 426 million. Usually, attorney, ang assessed value let's say example, pila ka percent ang sa market value? Usually, Yes. kung pila? Kuha na siya. Mga 40% Lain-lain pagid na na o siya. kung 50% up pagid na ang Lain-lain na siya. lain-lain, no? Agricultural, commercial, industrial, residential. So, it's the work of the assessor. May 20%, may 40%. Okay. So, masulod Pero na sa lain pagid kon commercial. commercial line. Okay. Sige, So, attorney. every year we have 426 million. We have to collect 426. That's why it down to 2.5 something billion for so many years. Because we cannot collect 100% of these collectibles na 426. For the sharing, let me emphasize that real property tax is an imposition of the province, the component cities, and the highly urbanized cities. Lain man na ang pag-impose sang cities, sang highly urbanized kag sang province. So ang coverage sang province are the municipalities. The municipalities has no taxing power. The taxing power is with the province through the Sangguniang. Kamo ginayang ma-impose. Then, ga-share lang na sila. The municipal treasurers are the deputy collector. Kung anong inyo gina-impose, ako ang makolect, they are my deputy collectors. So, that's why ga-share sila. Ang sharing naton is, we impose 2%. The 2% tax, no, on the assessed value of the property, 1% will go to basic tax, 1% to the special education fund. The 1% basic tax, 35% goes to the province, whether it is collected by the province and the municipality. Kay pwede ka man makabayad sa municipality, pwede ka man kabayad sa province. Kami na lang na iya ga-exchange report nga matukuha na siya, 35. The municipality share 40. 40. The barangay share 25. That's why we are asking sometimes the barangay officials, please help us to disseminate, even to give statements. Kaya kamo nakakilala gani sini mga taxpayers. So 25%, that's a big slice of their income also. Okay. So Ang municipality, ilang share nila? 40. 40% ang municipality. 40 plus 25% ang sa barangay. Sa barangay. Ang sa province, 35%. The 5% goes to 25, 100% na. 100% na. 100% Isa lang na. computation ko, 75. 35, 75, 25. Ang sa aton sa 40, 25. SEF, Ang SEF naton 50-50. The 1% SEF, 50% will go to the municipal school board, 50% will go to the provincial school board. okay. Amo na ginabudget naton. Ay. Which gina-assista naman sa municipal, di ba? Kay ito pa naman. Board Andrew, may ano kay attorney? Well, no, attorney, isa na naguro siling kugid nga yung when I was mayor of Murcia. Ang isa ko man ka problema was to collect taxes. Imagine mo every year, nakita ko nga bayad is only 33%. Yeah. So, makmukad ako sang imo na ginadula.
So, no? So, Same people, the same ang isa people. na kita ko, no, which mayo ni Guru ay may istoryanta, those lands bala na na-carp na, which they are supposed to, nabayaran, mabayad na sila supposed to be taxes. But ang na-encounter ko was, ang tao na nag-beneficiary, hindi sila magbayad because ang ilang gin-award sa ilang duta, wala pa na separate sa mother title. Okay. So wala pa na individualize. So mo nagani sa kakatingala ko ni sa aton nga gina-award ta na ang duta sa beneficiary. Pero wala pa siya pihak tag sa ilagid bala nga personal nga ngalan. So kunara sa mother title, ang tao hindi magbayad kiti wala pa sa ila eh. So now, ang landowner will not also pay because ang landowner nabayaran mo na to siya. Na-take out na to si iya. So I think that is one problem that we have to Address. to address. No? Okay? Kadako-dako kayo. And naistorya ko ni ang mga beneficiaries. They are very willing to pay. Galing without the assurance ni ang titulo ara sa ilang halan, hindi na naman sila kapamugong, hindi sila magbayad. No? So, I think our provincial government should make a move on that nga how to assist. Kaya ti kung makakolekta, it will be in the benefit man sa government eh. Yes. So, tani ma-assist na sila. Kaya the bulk, masin sa Murcia, ang bulk of taxes, ara dira. No? So, kisa mambalta, sukto na ng landowners, but kadako sang wastage, sang ara na sa nakarp na duta, kadako na sang waste. Maski magbayad pang landowner, na mga tag-iyagid ya, still, ang imo collection is still small. Hindi mo gyapon malabot ang target because of the bulk of land that has been carved already for the past how many years. Pero hindi ba lang ara sila sa land bank gabayad na ya? Because that is a mother title and then dikto diretso sa land bank. That's the reason. Na ay nabayaran ang land. And then ang Ang land real bank, property, dire ginaegyapon. Real Okay. property. so dira ang mga issues nga muna, way pa na iya maklaro gid. Problema ginanamon nga mga municipal treasurers. Okay, attorney, in a previous as experience, in a previous, may ara man kita nga naghatag kita sa ordinance nga mo sini. Let's say kung may mga calamity na in the past abi no. As your inventory, mga pilagid ang nagbayag nga as we given this compromise agreement sa aton nga mga delinquent taxpayers. Pila man gid ang na-collection naton. Wa pagigo ka kwan sang compromise agreement. Why pag in my okay. time wala. Ini palang board why ano Wala. riho kita no previously why ta na pa deliberate man sang nagligad eh. So siguro ako ya sa city mga almost 45% sang city councilor ko I was the one who sponsored this kind of ordinance. So amo na mga nagbayad magid 40 mga 60% abi sa mga tax delinquent taxpayers nga compromise sa city. That's why naka-collect kami to kay daw may typhoon something way back 25 years ago. So amo na Mo malang advice mo, maka-come up kasi ng nature of this ordinance, nga mga compromise agreements, mga condonation of interest and penalties during calamity period malang ni. Dason ang pandemic ni sa COVID-19, ma-quantify taman ni siya nga as a calamity man, no? So, amo ni siya. But before siguro, I think, without this pandemic or any calamity, for instance, ang tax efficiency collection tax siguro nubo Lubogin na siya from 30 Oo. to 40. Dira lang na siya. Kay atong site ni Attorney Bolivar kaina ining mga undeclared properties. Wala gini sila gabayad kag dason, wala man ni sila ma-inspect sang provincial assessors ta nga amuning may mga So improvements. with this gali Kinahanglan, agreement oo. may nagdubli pagid ang obra sang provincial assessor naton Oo. kay i-monitor taman ini. Kay Monitoron ta ini. trabaho na nila with the assistance ng municipality nga ma-identify ini nga mga properties Okay. nga wala undeclared pa. Going back to the CARP beneficiaries, problem gina siya, Vice. There are
CARP beneficiaries nga willing to pay. Kung mother title pa siya, divided, let's say, with 100, let's say 20 will pay, still, the whole property is delinquent. Delinquent siya. Pwede kung yapon siya ma-auction. May mga members siya nga wala naghalatag. Oo. Draw under sa mother title. Let's say, example, kung 100 sila, willing to pay ning 40, ang 60 ay nagbayad. Delinquent yapon. We consider that as One delinquent. title. Yeah. Amo na gani si Lingko Vice, no? Since willing maning beneficiaries, at least pag nabayran na nila, they have something to call their own bala, nga ila na gid, no? Pero I would suggest na if kita sa provincial government, kung makapatunga kita, Yes. nga let's sit down with the Department of Agrarian Reform, no? Yeah. Kung paano ni padasigon ang pag-title sang titulo sa mga beneficiaries. Kay this will be ang ato ni nga kaayuhan naging plano ni Gob, ni Vice Gob kag sang ato na board members including our treasurer. At tatananda sa aton. Ang plano tani nga tax break. Nami na gid niya tani tsansa na gid niya para sa tanan. No, para sa ako niya, this is a big chance to all. Hamak mo nga tsansa mo ang imo propiedad. Nga gid problema mo, may solusyon na subong. No? So, tani kon mapatawag ta na if we can call the Department of Agrarian Reform na mapungko kita and kung paano naton man sila mabuligan, paano tani padasigon para once and for all, once mahatag naton ang title sa specific beneficiary, I'm sure base ang koleksyon naton will jump up to 75% siguro, no? Kay kung ako man be CARP beneficiary, willing ko magbayad. Kung ako mga upod hindi magbayad, na delinquent magyapon property, di kung ano matabo, kaluluoy yan na nagbayad mo. So I think let us make a move on this na nagtilaw na ko na sa Mursa sa unang patawag ko, tidaw na yung isuryanay, galing wala mangyapon na implement. Na wala mangyapon. So I think tilawan ta naman nga Aritas Province. If we can call Department of Agrarian Reform, buligan ta sila, buligan ta nila, this is good for both parties. And it covers not only CARP beneficiaries. May classic example is sa city of San Carlos. Pila ka bilog tawag nila are public land. Hindi Public siya CARP. land. Public land. Ina mga squatters nga ano-ano lang ilabala ilain-lain ang Amo na attorney, no? survey sila, gintagaan space, no? Tapos if you are the one to apply with the ENR, it takes several months. Di ba, makadto ka to sa Iloilo, magasto ka, kasarang ka nga isa ka lang. So, ang ginhimo sa city, nag-appropriate funds. Gin-survey, gintagaan sila assignment isa-isa, then, tanan, hasta natapos ang title. Then, award sa ila, with the annotation sa title, that they have to pay that for 5 years. Correct. All the expenses. Amo na Increase ang number of properties ang city, nag-increase ang land. Then they have the title. sang mayor ko sa una, Vice, 2013, ginibra ko na sa Barangay Alegria, Barangay Kansilayan, Barangay Amayco. May mga public lands kami na iya sa munisipyo. Tigaling way man kami kwarta nga kami gid mapagiyo. So it took a little bit long pero ginimo ko sina gin-apply namon sa DNR. At para magdasig si LGU ang ginusar ko na magbulig sa apply sa DNR para dasig. So tinasina sila tubong like sa Barangay Alegria. There's about 200 lots na nagdugang na natitulan. Sa Kansilayan, Amumana, sa Barangay Amayco. So, inadati sa good move, no? Kaya nakita ko na sa mayor ko sa Murcia nga. Ang tao, basta ila lang niya, harap na sa ngalan nilang duta. Mabayad git. At yung nagyanta, blabay sa alig na mababaw, sa una, public land na, datanan. Ang ginkantuan ta. Oh, that's more than 15 hectares na public land ang bilog nga main area sa Barangay Alegria. But now, Tama magdako ang nahatag collection na na. ta with regard to the
sa mga real property taxes. May mga areas nga dapat naman isiminton ang ina nga mga area nila. Imagine na Kung bala. nakakolekt, ibalik ta sa ila as in a form of project. Imagine na bala, Vice, no? Sang giniubrata na to sa Murcia. Ginpabayad ko lang sila taxes nga 10 years back. Sa totoo. So, ang ila taxes, ila lote. Let's say, may ara sila tag 300 square meters. Ang ila taxes, way gani kalabot tag 6 mil. Ang ila 10 years back. Pro, 6 mil, imo ng 200 square meters. Di imagine kung Wala ka na tagkilalang. obligasyon sa gobyerno, ang imo na lang yearling Yes. balayran. O imo na. Imo na. Kag siling ko pagtulog mo subong nga gabi pagkambal ka na nga wala na kuya problemahan pagbugta ko kay ako na niyan duta ko. So amo man eh. So I really appreciate and pasalamatan tagit ang move sa probinsya sa Negros Actually, Occidental. ginuna ta ni sa probinsya with sa pandemic subong. So I hope nga iba naman nga cities kung masunod ini kung nadumduman ninyo pila pa lang ka cities ang nagpasar sang compromise agreement board. As I can isa pa lang, remember, Cadiz. Cadiz City Cadiz pa lang. Vice Gov. Mga 2 weeks ago na ka-review ang Provincial Legal Office sang similar ordinance nila nga granting tax relief gyapon kag compromise agreement gyapon sa mga delinquent taxpayers. Daw amo pa lang na nga Daw city. Cadiz pa lang Cadiz ang pa lang natungduman ko. gina-review So ta. far ang iban nga And it cities was approved wala. na. Yes, approved Okay. na to. So, ilabi ta sa mga LGUs, sa mga mayors, sa Yes. cities, na to come up with this compromise agreement sa real property taxes. Sa tax relief Because we are, program siya, we were facing pandemic subong. And then, ekonomiya ta daw nagubagid, ang livelihood, ang income sa aton nga mga businessmen. So, daw advantageous ni sa aton nga mga taxpayers. Ariyo man lang ni siya, Vice, kundi ang health response ta karon may vaccine, no? So, ang economic response ta naman, amo ning tax relief na program sa mga delinquent taxpayers, economic relief siya. Kundi ang health Ano yung income sa province magamusin na ginabalik naman sa ila Yes, na form of correct, programs yes. naton Oo. projects. Muna, And, dako sini nga amount ni kung makolekta ni tanan, dako ni siya kayo nga mapa-improve ta ang the whole probinsya sini. kag iniya obligasyon gini nila. Yes. That's why daw ka ano gani nga daw tawgon sila attorney nga delinquent. Tani kung maka-enter nito compromise na sila, amo na ginambal ko kay na nga hindi na sila delinquent taxpayers, real property taxpayers, no. So kabay pa kung sino man ka pamati dira, I hope what this program makadabot man sa inyo nga may ara nga incentives ang province nga in a form of ordinance gin request man ni Governor Bong Lacson kag gin aprubahan naton Yes. sa sanggunian panglalawigan. So attorney imo giniobra na subong kag siguro naka-meeting ka na sa mga LGU sa municipality sa ano This Friday, March 5. this Friday pa to so pwede mo malang na mahambal on the air kay ang iban siguro daga pamati man subong. For all municipal treasurers of the province of Negros Occidental, although I have sent sa among chat group Okay. about ordinance number 2021-004. So I have even given them instruction to evaluate to evaluate the records on their delinquency on their auction properties. Bring USB para sa format ng compromise agreement and so on. So we will discuss this on Friday, and there are those already who have the intention. In fact, there is one taxpayer before you approve, no? Huway pa Siya. apan na deliberation pa lang Oo, namon deliberation. nagka-text na siya and then Nagka-text siya kaya problema siya sa iya nga tax nga do mga 300. Siling ko kay wala gin bayaran ko noon something. For how Sila many years? family. Okay. So siling ko wait kay ma-approve na to, we will do this. So, So, happy gid siya. Happy aside gid siya. from this kilanlan tamang gyapon siguro magkampanya. Yes, of course. Oo, kilanlan pabalon man I ang will be mga going out
sa whole province. Yeah, oh, So we still have until December 31, 20, the whole of this year, guys. Until December 31, 2021 pa ni. So may dako extension chance pa, kita. oh. Ato Dako nga chance. ginaano ta ginapilian ang extension that 6 months ang aton nga extension Yes, pagid oh. sa ila. Actually, amo tong siling ko kaina. Not 2021 but 2022. No, until 2021 lang within this year. Okay. Pero layo pa, February. Dugay pa? Karon. Oo. Dako pa tsansa ni sa ila tanan. Bali, ang term nila to apply is until December 31, Yes. 2020. That's why ang ginaano ko din nga mga Payment. questions para maintindihan bagay dun. Kay di ba si sila until 2022 no. Mag-apply 2021. sila. So Window period. Maka-raise sila sa 20% down payment. Then, plus the 2 years. Plus 2 years Plus pa. 2 years pa. Upon execution sa Upon agreement. execution, yeah. Makount ka 2 years na. So, wala na penalty kag interest. Oh. okay, 2 years Oh. back o 2 years ahead. Ahead, succeeding. Yes. Succeeding. 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 Oh. Para klaro bala. Oh, kita mo ang chimpo kadali lang. Sa way na daw duwa na lang kita ka minutos diri. So ang nabilin. So may final words board divulgado. And Yes, then, Vice next, attorney. Gov, no? Ang akon lang ginapangabay sa tanan ng mga taxpayers, especially karon nga pamati nga i-grab tani nga opportunity kay talagsa lang ni matabo sa probinsya ta, no? Nga ang aton mga tax delinquencies may tsansa kita nga ma-restructure naton ang aton nga utang sa buwis ta sa real property tax, no? I-grab tani nga opportunity kay kadako sang savings sang taxpayer sini. So kabay pa nga within this year makakadto man kamo sa provincial treasurer ta nga maka-inquire kung anong mga detalye sang aton coverage sang aton provincial ordinance, no? So amo lang na, no? Nga good luck sa aton tanan nga kinanglan ma-restructure tagid ni ang aton nga mga delinquency. So madamo gid nga salamat sa imo Thank Vice you Governor very much board Jeffrey member. Ferrer. Kag sa Divulgado. aton gobernador nga I'm sure gapamati man siya karon, Gobernador Bong Lacson, kay partner board member Andrew Montelibano. Madamo nga Andrew salamat Guapito. Yes, attorney, you kay, have kay attorney 30 Andy seconds. Bolivar. Salamat gid attorney. For the provincial board headed by our provincial vice governor, Jeffrey Ferrer, and of course, our Honorable Governor Bong Lacson, thank you so much for this. This is a laudable move for the province of Negros Occidental in this time of pandemic. No, it's the advantage both for the taxpayer and for the province. Okay, thank you very much, attorney. Board, Andrew, your final words? Siguro, partner, no? No, na-explain naman tanan. Imo na ni Chimpo, i-greet na ng aton mga ayoko na allowance lang 2 minutes sa aton niya pinalangga ding masunggod na ako malimtan ta, partner, ah. Gina-greet ko lang di text ni sa aton si Raymond Pinida, si Elena San Jose. Thank you very much sa pagpamati ninyo. Si Adrian Calderon, si Jason C. Ano ni saya ni Jerry C. Lain ng spelling. S-I niya ni Jason eh. Kag kay Dali Morales. Yan. Dal, watching from Mandalagan. Kay Baw, aton miga. Mayor May. Rumayla, May. Mayor May, good noon. Kay Mayor Richard. Hello, Mayor Richard of Tubuso. Yeah. Kasi kay Brad ko, araman yun, from New York. Dave Ferrer. Si Jocelyn Liboon, Dispolo, and then Bao si Ate V. Mayong to sa inyo tanan kay nang Virgie Tisan. Ay, di manang Virgie lang. Kay do kay Eleanor Goro, kay
Imbong, Jocampo. So, Raymond, na greet ko na ni kay hindi ko kita mo, hari na. Jason Acosta, kay Zia Fritz Torres, kay Mayor Kadoy, Presbitero, kay Larry De La Cruz, kay sino ni? Kay Chris Gabriel. O kanami ni kadamo gidya gali ko ni greet ni tanan bay na lang kay balo ka amo mala ni ang aton nga gahatag sang konsuelo kag pabaskog diri sa aton programa ang mga listeners ta kag mga texters ay kay Baltasar. Okay. Good morning, Vice Gob. Sige, ang nagapangayo sinisang eyeglasses kag maintenance mo kadto ilang ko sa opisina by tomorrow, ha? Kilala, hindi ko lang lipag i-announce kung sino ni ano man ang mga akon nga anak, Jason Ferrer. Tanaw man si Jason, birthday sang 24. So kay Marisa Pamilyaran, kay Melrose gali, kay Melrose, kay Eddie Laos, kay Dempsey Juan, makadamo na gid ni Marjo Arejo, kay Nang Feli, kay Feli Alisa, Marcelino Pamolino, kay Melchor Rumbines, si Alex siya daw suki tanadi partner Andrew, kay Lee Chibar, kay Helen Helen Barato, mga may gata ni La Carlota, kay JJ sa Russia, okay, kay Ronald Lastimoso, Leda Zamora, day sino tong ako niya ayada kaslon to si sino Tricia Mingnani, yung kasal subong ano ato sa Australia, kay si Leda bago lang na Yamagishi from Japan, okay. So na ano ko na tanan. Si Raymond Liwata. Si Raymond Pinida. Great si Lola Erlinda de la Cruz. Gapamati gid sa La Carlota. Okay. So sa liwat, ini ang inyong Vice Governor Jeffrey Ferrer. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.